Puilu re joto ko ge johar ing Ramdas Basra official re joto ko ge segun daram to sorhak kana le ar teh le khunte ko na to dekha pe kren jara kale khunte ko na ana tara ale tu anode khunte lebit bada katan ing baba na ham baber re tol ka kana berhe baber ar time ko adi gan hui kana odo khater ko hale rim node khan ge ana tera ne nya to nuku antar na berhei koko beda ya ar node nuku chuto kena ko kami nah hoy ale dengri kodok ko bamente ar ale maji kena le maji kena le ale na tuin baba bodol ini heja kena ar neto le hoy ana ina par dengri kodok ko na sana darinya ale dengre cumora kena senyeleng apa ale dolar dengri lodo kakak kana darinya mana ta dengri cumora kena ar punta gole kena ale ar mitera tol thika dengri nuku nyala bujela se kula tol kakak kana ale dolar nada udah dengri tolak kena mihu kena itu aku cara wala nak terna mana ka tinggu kena ka aku jatuh cara wala kena ka tahu kunde jelu ina tu na nongka ada Juruba dengri jodoh bang oi bajile ada ya bang Kita vui cả cho. Hey, vui là cái nào? Hey, vui là cái nào? Dulu kan nih. Enggak. Bajile ko jama. Be malang ter ko ya bajile ter ko di mat ko mara.
Nata kajang gue kena ntar dulu nata kajang tanya lagi apa karena sering datang finally kunte ko cabanan har malang seda video tan benal ini kan bare apa klipnya hata ka segai dalan na to na kanyat ka na poreta to nyal pun neto ar blog dan node kay mucho dia ma to kan joto ko segun farhai Bye.